ቤተሰቦቼን ችግር ውስጥ ልከትብኝ ነው አግትልኝ ያሉኝ ቀን ነው የድሌ በር የተከፈተው። የዛን ቀን ያንተ እድል በር ብቻ አይደለም የኔም የውድቀት በር ጭምር ነው የተከፈተው። ቡና ላስፈላሽ ልጅ ምን እንዳልሽኝ ደውዬ ነግረዋለሁ። ካስቸገረችሽ ምን አርጊ እንዳለኝ ታስታውሻለሽ አይደል? ደውሉልኝና ዋጋዋን ሰጣታለሁ ነው ያሉት። እንደዚህ ናፍቀሽ ነበር? አልናፈከኝም። ባልናፍቀሽ ኖሮማ እንደዚህ ባልተጠመጠምሽብኝ ነበር። የገዛ ልጅ ሆነች ራሷን ለማዳን ብላ እርሶን ጥፍንጋ አድርጋ አስራውት የወጣችሁ ተረገመች። አይናደዱ በእርሶ ስለወጣች እኮ ነው። እግሬ ስር እንድትወርቅ አረጋታለሁ ብለሽ ካሰብሽ ተሳስተሻል። መቼም አላረገውም። እስቲ እናያለን። እማዬ እባክዎትን አይደውሉለት፣ እባክዎትን አይደውሉለት። ባለፈው ለካ እንደዚህ ጠምቶሽ ነው ውሃ ስጪኝ ስትይ ከለከልኩሽ። አዎ እሱ ጨክኖ አልሰጥም አሉኝ እንጂ። ይቅርታ ልጄ፣ የውሃ ጥም እንዲህ መሆኑን ባቅ ኖሮ አልሰጥሽም አልልሽም ነበር። ቆይ ለትንሽ ቀን ከከተማ ቦታ አዲስ አበባን የጦርነት ቀጠና አድርጋችሁ ጠበቃችሁ? ዓለምን ማን ያሳገታት? እናቴ እንዳትኝ። ጊዮዲትም አለችበት። እሷማ ትኖርበታለች። እንዴት አትኖርበት? ያልተር እማዬ ልፈልጋት። ሐኪም ቤት ሄደን የእርግዝና ምርመራ ታደርጊያለሽ። ተነሽ። አልሄድም። ትሄጃለሽ አልኩት። ሄድ። እንደዚህ ናፍቀሽ ነበር? አልናፈከኝም። ባልናፍቀሽ ኖሮማ እንደዚህ ባልተጠመጠምሽብኝ ነበር። ለነገሩ አታስቢ፣ እኔ ግን ናፍቀሽኛል። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እየጠፍተ ነው። ከእናቴና ከእህቴ ክፋት ለማምለጥ ከከተማ ወጥቼ ነበር። ከችግር ለማምለጥ ብለ ከከተማ ስትወጣ ቤተሰቦቼ፣ የሚወዱኝ ሰዎች ይናፍቁኛል፣ ምን ሊሆኑ ይችላሉ ብለ ካላሰብክም ነበር? የቤተሰቦቼን አላውቅም፣ አንቺ ግን ናፍቀሽኛል። እኔ ቤተሰቡ አይደለም ባዳ ነኝ። ባዳ ናፈቀ አልናፈቀ ምን ይጠቅማል? ቤተሰቤ አይደለሽም አላልኩም ብለኸኛል። የቤተሰቤን አላውቅም፣ አንቺ ግን ናፍቀሽኛል አላልክም? አይደለም፣ ቤተሰቦቼን ስል ወላጅ እናቴንና እህቴን ማለቴ ነው። አንቺ ግን አብሬ ቤተሰብ መመስረት መፈልጋት ሴት ነሽ። ገባሽ? እኔ ደግሞ ካንተ ጋር ቤተሰብ መመስረት አልፈልግም። ለመስረት በለራፍ ተነሽ። ሐኪም ቤት ሄደን የእርግዝና ምርመራ ታደርጊያለሽ። ተነሽ። አልሄድም። ትሄጃለሽ አልኩት። ትሄጃለሽ። አልሄድም። እሱ እናያለን። Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Madaan Makkii har'aan kana egaa Yoodiit faa fidee dhufee Yoodiit egaa abbaa mana ishee wanda san akka mana yaalaa deemtee altarasaawundii kaatu dirqisiisu jira. Isheen ammoo akka hin deemneetti himuu jirti. Maaf akka deemuu didde wanti beekamee jiraatu baatus garuu isheen dhugamaan ulfaa miti. Jalqaba yeroo mana kana iccitiisi hojjettuun mana wanda san baaftee wanda san himtu wanda san itti lolee ture manaallee ari'ee ture tooftaa isheen haadha ishee wajjin dhahattee akka mana wanda hasan deebitu gooteedha. Ulfaa'ee jira sababa hormooniitiin amalli kiyya jijjiiramee jira. Dhiifama naaf godhii mana na deebisi jettee erga kadhattee booda innilleen dhugamaan daa'ima garaa qabu deebisee mana isaatti deebisee isiin gifii isii akkuma itti fuuftee jirti jechaadha. Badalii isii nama baddalu gifii hojjechuu waan akkasii san akkuma itti fuuftee jirti. Egaa Aschaaloon badee ture irra deebi'eera. Alamillee waa yaadde fakkaatti walitti jiganii akka achirra ariitan kanatti yaada wal baajjiru jechaadha. Alam immoo baay'ee intala garraamii gara laafettii turteedha. Haadha ishee dararaa turtee fi hiriyaa ishee hojjettu akka ishee dararaa turte ishiin dheebottee yeroo isheen hidhaa turte isheen dheebottee ishiin bishaan dhoogattee akka
dheebuudhaan miidhamtu gochaa turte. Garuu isheen akka ishee osoo hin ta'in faallaa ishee taate isheen dheebuudhaan bishaan akka isheen obaafteedha kan achirratti mul'ate jechaadha. Aschaaluun ammoo badii haadhaa fi obboleettiin isii hojjetan baqachuuf jecha gara baadiyaa ture akka jedhe Tsahaay itti himee ture. Jibbiinsa isaan akka badii isaan hojjetan irraa xiqqoo ishee boqonnaa fudhachuuf jecha gara baadiyaa deeme jedhee itti himaa jira. Yoodiit ammoo mana yaalaan deemuu jettee didaa jirti haati. Wanda sana ammoo ati dubbattee jennaan dargaggeessa dheengadda dhufee buna asii si dhaabsisanii bilbila jettee sodaachuu jirti. Haati wanda sanillee amma cimtuu taateerti akka duraa sanii jalaa usuu dhiifteetti jecha dura jalaa usaa turte. Amma garuu guutumaan guututti wal gaarreeffachuu jiran jechaadha. Oolmaan warra Yoodiit faan kana fakkaata. Waan dhaggeeffataniif galatooma. YouTube kana subscribe godhaa.